Gwiciria no jarie na Gikuyu toguo twacokerio na twaririo na miario mikuhi ha maritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship kuria mucii wa Kiambu town, na kuria nikuo turathomaga na Betty Bayo. Ndarari tu o mushirika wa kawaida, arari mutungati hamwe na ithui, noguo nitukuigua twina kiha kinene o toguo twerwo ono ngiturora na uthikiririe thiini wa bururi ni gukirite kieha, kwina kieha kinene muno na to thiini wa bururi witu ni hakuhi thi yothe tondu ni tutigitwo na njira ona etarari tungiuga ni njira ya kiriga tondu Betty Bayo ndanarwara ihinda inene na aratwika wa kuhuruka, noguo kieha kiu ni kinene muno thiini wa bururi witu, na uguo ni tukwenda kurehe ndumiriri ya macakaya na njira nene muno tunyitanite na andu othe ithuĩ ta kanitha wa CFF na makanitha maria mangi, tondu Betty ndarari wa bishop umwe na ndarari wa mutungati umwe kana mutungatiri umwe na ndarari wa kanitha umwe, ni aratungatite muno thiini wa bururi witu tondu ni nguririkana tugithie nake kuria Kirinyaga county, ni tuthiete nake Nyahururu, ni tuthiete nake matura maingi muno na uguo ni oikaine ni mundu oikaine thiini wa bururi witu, noguo ndumiriri itu ya macakaya na ihoya ria tungioera nginya bururi mugima ni ati no turemwo ni kwaria muno, no indi thayu wa Jehova Ngai, thayu uria utari githimi, thayu uria urangiraga ngoro cia andu uroturangira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ona aria tukuigua tuhinyiririkiire muno ni tukuhoya andu meyumiririe nginya tumuhurukie Betty na njira iria igwete kana na njira iria yagiriire. He kiuria kinene muno Bible iuragia, mundu angiciara ciana igana rimwe acoke age gwikirwo mathiko maria magiriire, mundu ucio ni kaba kihuno kiria kiahunire kana mwana uria wakwiriire nda. Uguo niguo kiugo kia Ngai kiugaga, noguo tungienda kuhe mutungati witu ti Betty Bayo uria uhurukite, tungienda kumuhe send off ya gitio kinene muno, noguo ni tukuria bururi mugima tuthire na mbere na kuhoera family yake na ciana ciake, na niguo ihinda riri nigetha hote kumunyita ugeni kanitha-ini wa CFF Kiambu town. Ndauga Kiambu town tondu county ni nene. Kiambu town o wakinya haria poster right opposite poster kanitha witu wi hau ni kanitha munene wa hema, na nuguo ni ngumunyita ugeni na njira nene muno muthenya wa Sunday no yukite kwanjiriria thaa 8 nirio tukagia na memorial service iria ithuothe turoka kunyitana, ona ti tondu ondu munene o turute gitio gitu kinene hari Betty Bayo na tumaniririe tondu kieha ni kigayanagwo, noguo Ngai arotwika wa kumurathima, Ngai aromwika wega na ingitikirio no njuge ihoya nini ni tondu wa bururi witu na ni tondu wa andu othe. Rekei tuoe. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tugukwambararia muno, ni tugutia muno Jehova Ngai ni tondu wa miaka iria uratuhete na mutungati Betty Bayo, na ni tondu ni umwete na nduragio kiuria ni mundu. Tugucokeria ngatho Mwathani, ugite tucokie ngatho mahinda me mothe. Ende ni ndaguthaitha Jehova ni tondu ni uthaithikaga, tuhe thayu thiini wa bururi witu iguru wa ihinda riri turi nario yitu. Twahoya Mwathani ciana ciake ucihe thayu thiini wa ritwa ria Jesu, ithe wa ciana ciake ona muthuri wake ni twahoya Mwathani umuhe thayu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni twakwambararia Ngai na twetiganiria moko-ini maku, na ni thiini wa Kristo Jesu twahoya ona twetikia. Asanti. Ngai arotwika wa kumurathima. Thank you. Meeting ya leo jioni na ndio ya mwisho. Kesho tuna meeting. Kesho hapana. Na next week. Asanti sana kwa walio nitangulia kwa kuzungumza. Mungu awabariki. Ni kuwakumbusha wote marafiki wa Betty Bayo kwamba mikutano inaendelea, na wiki hii tuko na mkutano leo tu, kesho hatuko, na Jumapili. Lakini nyumbani kwa Tash na kwa Prophet wataendelea. Lakini the official meeting ya hapa Blue Springs wiki hii tunakutana leo tu. Lakini next week Jumatatu tupo na Jumanne tupo. Alafu ndio twende kwa mazishi. Mungu awabariki. Haya, hapa tuko na mheshimiwa tunayemdhamini. Asante sana mheshimiwa. Thank you. I don't think it's fair to kuongea baada ya bishop, lakini tajaribu sana.
So nataka kuwashukuru wote wanakamati wenzangu na wanakenya kwa jumla kwa sababu ya vile tumeshirikiana katika hii safari. Kusema ukweli, imedhihirisha ya kwamba Wakenya wengi, watu wengi wamehuzunishwa na hii kuachwa na dada yetu Betty Bayo. Pia vile Bishop amesema, niombe Wakenya kwamba sisi zote tumeguswa kwa njia tofauti, lakini ya muhimu ni kukumbuka familia. Familia imeguswa kwa njia ya kipekee na watoto, na tuwaombee Mungu aendelee kuwalinda na kuwaongoza na kuwapatia hekima na busara katika maisha yao. Pia Bishop, ni kushukuru na familia zote ambazo ziko hapa kwa sababu ya ushirikiano. Kusema ukweli, wakati watu wameshirikiana, hata Mungu ako ndani ya hiyo maneno. Tunapoendelea kujitayarisha kwa mazishi, ni kuuliza kwanza kuniwashukuru viongozi wote wa kitaifa, viongozi wa kisiasa, Mheshimiwa Rais William Ruto, Rais wa 4 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na hata jana nilipata risala kutoka kwa dada yangu Muthoni wa Kirumba kwamba hata aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua ako na sisi na ako kwa njia. Kwa hivyo tumeonyesha ushirikiano wa kipekee, na hii mazishi tungetaka ya kwamba tupatie heshima. Hii ndio itakuwa siku ya familia, siku ya wanamuziki, siku ya mashabiki na siku ya kuomboleza. Na kwa hivyo ni wakati wa wanasiasa wote, viongozi wote kuweka tofauti zetu za kisiasa kando, ndio tuweze kumaliza hii safari. Asanteni sana, Mungu awabariki. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Sema maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. God bless you. Gwiciria no njarie na Gikuyu toguo twacokerio na twaririo na miario mikuhi. Ha maritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship kuria mucii wa Kiambu town, na kuria nikuo turathomaga na Betty Bayo. Ndarari tu o mushirika wa kawaida, arari mutungati hamwe na ithui, noguo ni tukuigua twina kiha kinene o toguo twerwo ono ngiturora na uthikiriria thiini wa bururi ni gukirite kieha. Kwina kieha kinene muno, na to thiini wa bururi witu ni hakuhi thi yothe, tondu ni tutigitwo na njira ona itarari tungiuga ni njira ya kiriga, tondu Betty Bayo ndanarwara ihinda inene na aratuika wa kuhuruka. Noguo kieha kiu ni kinene muno thiini wa bururi witu, na uguo ni tukwenda kurehe ndumiriri ya macakaya na njira nene muno. Tunyitanite na andu othe ithuĩ ta kanitha wa CFF na makanitha maria mangi, tondu Betty ndarari wa bishop umwe na ndarari wa mutungati umwe kana mutungatiri umwe na ndarari wa kanitha umwe. Ni aratungatite muno thiini wa bururi witu, tondu ni nguririkana tugithie nake kuria Kirinyaga county, ni tuthiete nake Nyahururu, ni tuthiete nake matura maingi muno, na uguo ni oikaine ni mundu oikaine thiini wa bururi witu. Noguo ndumiriri itu ya macakaya na ihoya ria tungihoera nginya bururi mugima ni ati no turemwo ni kwaria muno, no indi thayu wa Jehova Ngai, thayu uria utari githimi, thayu uria urangiraga ngoro cia andu, uroturangira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ona aria tukuigua tuhinyiririkiire muno, ni tukuhoya andu meyumiririe nginya tumuhurukie Betty na njira iria igwete kana na njira iria yagiriire. He kiuria kinene muno Bible iuragia, mundu angiciara ciana igana rimwe acoke age gwikirwo mathiko maria magiriire, mundu ucio ni kaba kihuno kiria kiahunire kana mwana uria wakwiriire nda. Uguo niguo kiugo kia Ngai kiugaga. Noguo tungienda kuhe mutungati witu ti Betty Bayo uria uhurukite, tungienda kumuhe send off ya gitio kinene muno. Noguo ni tukuria bururi mugima tuthire na mbere na kuhoera family yake na ciana ciake, na niguo ihinda riri nigetha hote kumunyita ugeni kanitha-ini wa CFF Kiambu town. Ndauga Kiambu town tondu county ni nene, Kiambu town
o wakinya haria poster right opposite poster kanitha witu wi hau ni kanitha munene wa hema na nuguo ni ngumunyita ugeni na njira nene muno muthenya wa Sunday no yukite kwanjiriria thaa 8 nirio tukagia na memorial service iria ithuothe turoka kunyitana ona ti tondu ondu munene o turute gitio gitu kinene hari Betty Bayo na tumaniririe tondu kieha ni kigayanagwo noguo Ngai arotwika wa kumurathima Ngai aromwika wega na ingitikirio no njuge ihoya nini ni tondu wa bururi witu na ni tondu wa andu othe rekei tuoe mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tugukwambararia muno ni tugutia muno Jehova Ngai ni tondu wa miaka iri uratuhete na mutungati Betty Bayo na ni tondu ni umwete na nduragio kiuria ni mundu tugucokeria ngatho mwathani ugete tucokie ngatho mahinda me mothe ende ni ndaguthaitha Jehova ni tondu ni uthaithikaga tuhe thayo thiini wa bururi witu iguru wa ihinda riri turi nario yitu twahoya mwathani ciana ciake cihe thayo thiini wa ritwa ria Jesu ithe wa ciana ciake ona muthuri wake ni twahoya mwathani umuhe thayo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twakwambararia Ngai na twetiganiria moko-ini maku na ni thiini wa Kristo Jesu twahoya ona twetikia asanti Ngai arotwika wa kumurathima thengio Meeting ya leo na jioni na ndio ya mwisho Kesho tuna meeting kesho hapana na next week. Asanti sana kwa walionitangulia kwa kuzungumza. Mungu awabariki. Ni kuwakumbusha wote marafiki wa Betty Bayo kwamba mikutano inaendelea na wiki hii tuko na mkutano leo tu, kesho hatuko na Jumapili, lakini nyumbani kwa Tash na kwa Prophet wataendelea, lakini the official meeting ya hapa Blue Springs wiki hii tunakutana leo tu, lakini next week Jumatatu tupo na Jumanne tupo, alafu ndio twende kwa mazishi. Mungu awabariki. Haya, hapa tuko na mheshimiwa tunayemdhamini. Asante sana mheshimiwa. Thank you. I don't think it's fair to kuongea baada ya Bishop, lakini nitajaribu sana. So nataka kuwashukuru wote wanakamati wenzangu na Wanakenya kwa jumla kwa sababu ya vile tumeshirikiana katika hii safari. Kusema ukweli, imedhihirisha ya kwamba Wakenya wengi, watu wengi wamehuzunishwa na hii kuachwa na dada yetu Betty Bayo. Pia vile Bishop amesema, niombe Wakenya kwamba sisi zote tumeguswa kwa njia tofauti, lakini ya muhimu ni kukumbuka familia. Familia imeguswa kwa njia ya kipekee na watoto, na tuwaombee Mungu aendelee kuwalinda na kuwaongoza na kuwapatia hekima na busara katika maisha yao. Pia Bishop ni kushukuru na familia zote ambazo ziko hapa kwa sababu ya ushirikiano. Kusema ukweli, wakati watu wameshirikiana, hata Mungu ako ndani ya hiyo maneno. Tunapoendelea kujitayarisha kwa mazishi, ni kuuliza kwanza kuniwashukuru viongozi wote wa kitaifa, viongozi wa kisiasa, Mheshimiwa Rais William Ruto, Rais wa 4 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na hata jana nilipata risala kutoka kwa dada yangu Muthoni wa Kirumba kwamba hata aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua ako na sisi na ako kwa njia. Kwa hivyo tumeonyesha ushirikiano wa kipekee, na hii mazishi tungetaka ya kwamba tupatie heshima. Hii ndio itakuwa siku ya familia, siku ya wanamuziki, siku ya mashabiki na siku ya kuomboleza. Na kwa hivyo ni wakati wa wanasiasa wote, viongozi wote kuweka tofauti zetu za kisiasa kando ndio tuweze kumaliza hii safari. Asanteni sana, Mungu awabariki. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Sema maneno, maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. God bless you.